كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح. qophee hiikaa qur'aanaa tan sadeeyso'oo isiin suuraa baqaraadhaa aayata 8 irraa qabdee hanga aayata 20tti deemti. juuza tokkoffa'aa. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم
إن الله على كل شيء قدير. معنان آية تخنا أكنا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ilmaan namarraa nama rabbii fi guyyaa qiyaama'atti amanne je'uutu jira afaanumaan, kan gara'aan yookaa qalbi'iin hin amanin takkaa hin dhugoomsin. yukhaadicuuna allaha walladhiina aamanuu, wanni afaanin amanne je'anii kufrii gara'atti dhoyfataniif rabbii fi warra islaamaa sossobu'uufi akka ormi islaamaa kuffaaratti isaan hin lakkooyneef. warri afaanin islaamaa kan gara'aan kaafiraa kun munaafiqa je'aman warra fuula lamaati jechu. wamaa yakhda'uuna illaa anfusahum, ormi munaafiqaa sun dalagaa isaanii saniin ifuma khadda'an malee yookaa ifuma gowwoomsan malee takkaa ifumatti khijiban malee rabbii fi warra amane khijibaan sossobuu hin dandayan. wamaa yashcuruun, isaanumaatu hin beyne malee. maalif gooytan yookaa rabbiin addunyaa aakhiraatti isaan qixaaxu'uu taa'a. addunyaa irratti abalu munaafiqa je'eeti rabbiin nabi muhammaditti himee dirree isaan dhaaba, saaxil isaan baasa. ammoo aakhiraatti ibidda irra hama'aati isaan naqa. fi quluubihim maradun fazaadahum allahu maradaa. wanni jarri kun afaanin amanee gara'aan kafareef dhukkuba kufri'iitu duraanuu qalbii isaanii keessa jira, kan qur'aanni bu'uudhan itti ida'ame sababaa isaan qeebaluu didaniif. walahum cadhaabun aliimun bimaa kaanuu yakdhibuun. jara kanaaf ibidda isaan laalessuutu qophaa'ee jira sababaa isaan amanne je'anii kijibaniif yookaa sababaa isaan nabi muhammad kijibsiisaniif. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، هقا جركنان إفي كفرتني نما برالي إسلام الرا روتني أكسما وان برا همتو دليدني لفن بلسنا جأنين قالوا إنما نحن مصلحون. نتي ورّا واتلچ ملي ورّا بلسو متجأن. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ور لفبلس إسانما ملي نما براتي متي إسانماتو تكا إسانتو هم بين ملي يوكا إفقبن أبن ملي. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يو جر منافق آسنين أكا أصحاب النبي محمد أفان في قرآن أمننت أمنا جأنين قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء.
akka warri waan beeyne amanetti amannaa je'an. Ma'naan kana waan isaan yaadan hin yaannu, waan isaan dalagan hin dalaynu jechu. Alaa innahum humus sufahaa'u walaakin laa ya'lamuun. Rabbiin dubbii isaanii deebisee akki je'een, jarri waan isaanii tolu hin beeyne isaanuma nama biraatii miti, isaantu hin beeyne malee. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. jarri munaafiqaa sun hoggaa warra islaamaa argan nuti amanne je'an. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. ammoo hoggaa orma islaamaa biraa deemanii matootii isaanii tan munaafiqaa bira dhaqan duuba matootin isaanii ni islaamoytanii jettee isaan gaafatte. qaaluu innaa ma'akum innamaa naxnu mustahzi'uun. wanni isaan matootii isaanitiin je'an, nuti isinii wajji diinaa keenyarratti jirra. wanni hoggaa orma islaamatiin wal garre islaamummaa mul'ifnuuf isaan sossobu'uuf yookaa isaan ganu'uuf takkaa isaanitti taphatu'uuf. Allahu yastahzi'u bihim wayamudduhum fi xughyaanihim ya'mahuun. gooytan isaan ganu'uuf yookaa qixaaxu'uuf taa'a. sababaa isaan rabbitti kafaranii orma islaamaa gananiif. gooytan yookaa waaqni addunyaa tana keessatti haada isaanii dheeressa, akka jallina isaan wasanaa bayanii itti jiran san keessa gara gaggalan dhama'anii. ya'mahuuna jechuun dhama'an jechuu. xughyaan jechuun jallina wasanaa baye. ulaa'ika jarri munaafiqaa sun alladhiina ishtarawu الضalaalata bilhudaa. warra qajeelloodhan jallina bitate, warra iimaana kennee kufrii fudhate. famaa rabixat tijaaratuhum. duuba nagganni isaanii hin tirfooyne, ni khasaaraman yookaa ni khasaaran. maalif? waan isaan bitatan kanaa jecha ibiddi isaan eeggata. wamaa kaanuu muhtadiin. jarri sun waan isaanii tolutti hin qajeelle. mathaluhum كمثل الذي استوقد نارا. haalli munaafiqoota sanii akka haala orma dukkana keessatti ibidda argatee bobeeffateeti fakkaata. kan sababaa saniin karaa deemu argee dhaamochi irraa bayee sodaan irraa deemte. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. duuba eeguma bobeeffatanii maddii isaanii ibsee ow'ifatanii sodaan irraa deemtee rabbiin ibidda duraa dhaamsee وتركهم في ظلمات لا يبصرون. dukkana keessatti isaan dhiise kan waan isaan maddi'ii hin agar, kan karaa deeman hin beeyin, kan wahayyuu sodaatan. gooytan haala munaafiqootaa haala jara dukkana keessa jiruu kan ibidda argateetti
kan ibidda argatetti fakkeesse kan ifaa argataniin sodaan irraa deemtee ibiddi duraa dhaamnan sodaan itti deebite ormi munaafiqaa odoo hin islaamayin dukkana soda'aa keessa jiran namaatu nu ajjeesa'aaf ammoo afaanin islaamoynaan orma islaamatiin wajji jiraatuu dandayanii sodaan irraa deemte karaan jiru'uu isaanii ife ammoo eega du'anii sodaan addunyaa irratti irraa deemte itti deebiteeti manni isaanii aakhiraatti mana azaaba hama'aa taya waan isaan afaanin amananii qalbiin kafaraniif jecha summun bukmun cumyun fahum laa yarjicuun jarri munaafiqootaa sun haqa hin dhagayan haqa hin dubbatan haqa hin argan tanaaf jecha jallinarraa hin deebi'an أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق تكايو هال منافق أوتا أكهال جارتوكو كان رومن دوم سقراتش منديس أوفي هنغاس كيس جرترا اتروبتي يجعلون أصابعهم في آذانهم كان قبين إسانتين قرج أفتا من الصواعق بخك أرى يوكا منديس أرى حذر الموت دؤس دآف والله محيط بالكافرين ربين بكم سافي دنديتي إسات كفارا مرسي بك اتجلابيا هنكبا يكاد البرق يخطف أبصارهم كان هنغاس إجا إساني إسان كيسا باسؤ ديات تكا بطؤ ديات كلما أضاء لهم مشوا فيه هجم هنغا mara takka hogguma isaanii hanga'ee ife mara ni deeman waan karaan isaanii mul'ateef jecha وإذا أظلم عليهم قاموا أمو هقا دكناي خراء أبا ندابة ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ربين أدوفت أرم منافقا سن أمما قلبي إساني شوفي قر إساني شوفي يوكا دبولي دوتشي إجا إساني بيس إن الله على كل شيء قدير ربين كان وهيو دنديو ربين حال أرم منافقا حال أرم روبني اتبو اتي فكيس مالف قرآني هقابؤ كفري دبتا كفرين أكا دكان روبتي أمس عذاب ور كفريت دبت سن أكا مندي سؤوت أمس دليل يوكا رجاء حقات دبت سن أكا هنغا سؤوت دوبا أكما ور روباس مندي سؤرا قرق أبتي هنغا سؤرا إجاك أبتو
akkan duune'eef takkaan bayneedhaaf akkan bayne'eef ija qabatu akkasuma ormi munaafiqaatis akka waan qur'aanni je'u dhagayanii hin islaamoyneef gurra qabatan. Maaliif islaamayuun orma munaafiqaa biratti akka du'aati, akkuma warri roobaa hoggaa hanga'e deemee hoggaataan dhaabbatu ormi munaafiqaatis hoggaa qur'aanni waan isaan jaalatan dubbate dhugoomsanii hoggaa waan isaan jibban dubbate irraa deebi'an yookaa itti kafaran. Akkanatti munaafiqoonni jiruu isaanii keessatti dhama'an. Munaafiqa jechuun gaafa qur'aanni bu'u nama afaanin amanee gara'aan kafare, kan dhoysa'aan diinaa isaanii takkaa amantii isaanii kan durirratti deemu. Gaafa qur'aanni bu'u namni bakka sadiitti baya takkaayuu qoodama. Tokkoffaan nama afaani fi garalle'een amane. Lammeeysan nama afaani fi garalle'een kafare, kan akka inni kaafira ta'e namuu beeku. Sadeeysan nama gara lachuu jiru, kan afaanin orma islaamatiin wajji jiru, kan gara'aan orma kuffaaratiin wajji jiru dhoysa'aan. Haa tayuu orma munaafiqaa kana rabbiin nabi Muhammad beeysisee jira. Nabi Muhammadis orma islaamaa beeysisee jira akka balaa isaanirraa eeggamaniif. Ormi munaafiqaa kun bakka meeqaatamitti orma islaamaa miidhe. Haa tayuu ormi islaamaa isaan ba'ateetuma wajji jiraatan. Wanni isaan ba'ataniif akka heera islaamatti namni shahaadaa qabate ashhadu an laa ilaaha illa allahu wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah, rabbii tokkicha malee rabbiin biraa hin jiru, Muhammad ergamaa rabbii ta'uun ragaa baya namni je'e addunyaa tanarratti waanuma ormi islaamaa qabu qaba. Odoo qalbi'iin kaafira ta'elle'e ammoo aakhiraatti azaaba kaafirri beekamaan hin seenne jabaa seena. Akka rabbiin nuuf hime inna almunaafiqiina fi darki al-asfali min annaar je'e munaafiqoonni darajaa ibiddaa tajalaa keessa jira jechu. Ammoo munaafiqoonni addunyaa fi aakhiraattillee islaamaa nama haala afur qabu. Nama yoo waa odeesse hijibu, nama yoo waa bira kaayatan nama ganu, nama yoo baallama seene baallama diigu, nama hoggaa aare wasana namatti dabru eega haqa isaa argate afaanin tayuu harkaan tayuu. Namni haalli afran kun keessa jiru takkaayuu walitti qabate munaafiqa guutu. Yoo haala garii qabaate munaafiqa ir'uu je'ama. Haalli munaafiqaa kan munaafiqa kaafiraa tayuu, kan munaafiqa kaanii tayuu
haala hama kan namaa sa'a balleessu, kan biyya balleessu, kan addunyaa aakhiraa balleessu. Tanaaf jecha haala munaafiqarraa fagaadhaa, waan gaarii hojjadhaa. Darsiin sadeeysaadhaa hangan. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله